खुरुमजरे ISTV की पाव यंगमीर बपुनमपो तरान ओक्सरे हौजी आनमदा मरुबा पाव भारत के प्रेसिडेंट खोंगसत मांगवेना तोंगान तोरबा मफबनिदा बॉम पोखाइख्रे मियम सोखले सिक्योरिटी की अकन में ससिल दौरान लोनेना प्रेसिडेंट खोंगसत के दमक सेम सारे अमसुंग भारत के अति मफमना पांगथोनबगुम ngasi मणिपुरदसु फायर सर्विस डे के थोरम पांगथोखरे हौजे मबुंग पाव हयेंग मणिपुरदा भारत के प्रेसिडेंट लाखपके अकनबा ससिल दौरान लखलिंगे सेरक्ता लेलोंगदा आईडी बॉम अमा पोखाइदुना नफामसा अमा सोखरे अतोप बॉम अमना मणिपुर पुलिस के बॉम एक्सपर्ट्स ना सोयंगम याउदन लौथोखरे बॉम पोखाइबदुदा सोक्लबमी अदुदी लेलोंग उकुमखा लेकाइदगी मोहम्मद करीमुद्दीन मसानुपा मोहम्मद नसीरुद्दीन सही निपाने मार्क अरुब फिबमदी ओइद्रे हाइरे थौदोक असि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा नेशनल हाईवे नंबर 2 की लिलोंग गर्ल्स हाई मद्रासा ममांग लिलोंग उकुदा थोकिबने बॉम पोखाइबा अदुदा कानिल खान अमदी बसीर अहमद की युमसिंगसु अकाय थोइ थोकी हाइरे ISTV न्यूज़ न फंगबा मफमदि पावगी मतुंगिना ngasi anganbada mi amana thengnarapatagi mailena पुलिस स्टेशन पाव पीखी खुदक्ता निफु सुबासम राइफल्स लिलोंग पोस्ट अमसुंग लिलोंग पुलिस की सिक्योरिटी के पर्सनल संगसेलपदा आईडी रिमोट कंट्रोल बॉम अदु पोखाइरकिबने बॉम पोखाइबादुदा मफम अदायदा लेरंबा पोलम खरा अमंगाता थोखी अतोप बॉम अदुना मणिपुर पुलिस की बॉम स्क्वाड सिंगना असवंगम याउदना लौथोखी पुलिस तकी फम पावगी मतुंगिना ngasi anganbada mi ahum yumlakta satok sasin tawdan lei hairi makoi sing adu phanana tanabada lilong muslim amasung lilong arab ti anigi tainaba iril turil phawduna sian ki hairi ngasi gi bomb plant tawni basi makoi na soidan oigani hairi नाकलम मोरमदा सोरसामो डिस्ट्रिक्ट की सिंगार पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा इंडो म्यांमार बॉर्डर की हियांग तम विलेज ता लालोबनी सिंगनबा सिंगना बॉम्ब पोखाइबदा खुदरा मापन सुबासम राइफल्स की जवाना मा सोपन नंखरि हाइना अनऑफिशियल बपावमन हाइरि थौदोगा सिंगासी उपम मापन मखाइरम ताब अदवाइदा थोकिबने सोरसामपुर के पुम पावदा खुदरा मापन सुबासम राइफल्स की कांगबुना पेट्रोलिंग सलिंगाइदा बॉम्ब अदु पोखाइरकिबने हाइरि थौदोग अदुना असोपन नंगलाबा जवाना दो आसाम राइफल्स की यूनिट हॉस्पिटल पुखतना लाइकनकी हाइरि मफमदगी खुंजा सिंह फोंदोरप की मतुंगिना यामद्रबदा असम राइफल्स की जवान अनि थौदो अदुना सिरम याई हाइरे भारत के प्रेसिडेंट इम्फाल लाक्टुना सिंगमैरोंग लैबा आदिम जाति शिक्षा आश्रम की तोंगान तोंगान ब्लॉक सिंह हांगदोकदब असगे मरी लेना सेम साबगी थबक यामना कन्ना सथरे प्रेसिडेंट लाकदब एयरपोर्ट की आदिम जाति फावदा सोरोकी नायता उन फेंसिंग खाबगी थबक सथरे लंबी की मेडियन सिंह रंग तैबा यावना प्रेसिडेंट लाकदब लंबी सरोक सिंह मसक पजनबगी थबक यावरी प्रेसिडेंट लाकपगलोनेना आश्रम असगी ट्राइबल बॉयज हॉस्टल अमसुंग वुमेन्स हॉस्टल सानबगी उरेप युंग तमनुंगनी लोनेना आश्रम असगी एमिटी हॉल अमसुंग गर्ल्स हॉस्टल सु संगारमगनी खोंसत असगी मरी लेनेना सिक्योरिटी की अकनबा सिलथौरांग सिंह लौखटली अमरोमदा प्रेसिडेंट लापगी सरगम ओइना लंबी के सोरोक्ता फेंसिंग तौरिबासी हंदक्ता कोयलास थाकिबा लंबी मथक्ता उखुन परिंग तौदुना उयुंगली हाइरिबा उखुन परिंग असि मतुंगदा फजना सेमजिन हौद्रबदि कोयलास सिंग असि मतम कुइना सलुदेब खिफिमदा लाकप यारि हाइना मियानु फोंदोकनरि भारत के तई मफम कयाद पांगथोनबगुम मयु लांगपोक थोक्तनब अमसुंग मै साप कन्नब होनबदा थवाई कटखरबा फायरमैन सिंग मफमदा इकाई खुनब उत्पो ओइना पांगथोपा फायर सर्विस डे के थौरम ngasi मणिपुर सु पांगथोखरे मै सापदगी कन्ननबा मिपुंग खुदिमा की थौदांग लै मसिदा मियामना सेक्शन मथौ ताई हिरमसगी मतंगदा पाउदममा भारत के अतई मफम पांगथोनबगुम ngasi मणिपुर फायर सर्विस न सिंधुना फायर सर्विस डे की थौरम पांगथोखरे चाही खुदिंग पांगथोकबगुम ngasi अप्रैल तांग 13 अमदी इंडिया पुंबगी मयौ लांगपोक थोक्तननबा सेक्शन नुमित चयोल ओइनसु पांगथोकले मणिपुरदा मणिपुर फायर सर्विस न सिंधुना ngasi मार्टियस पिलर दा DIG रेंज 2 डायरेक्टर मणिपुर फायर सर्विस के ईचंद्रमणि IPS न लुचिंगदुना लैसु कटके लैखिद्रब सिंगी मफमदा सलामी सैलूट पीदुना कायखुनबसु तमके स्टेशन ऑफिसर एल नबचंद्रना फोंदोकिबदा हौजी फावबदा फायर सर्विसमैन भारत की ओइना चनी सुपना मंगारोम लैखिद्रे महाकना लुटिंगदुना मई चाकपदा करमना कनगदगे अमसुंग मणिपुर फायर सर्विस की पोलम कयासु डेमोन्स्ट्रेट तौकी
Director K.S. Chandramani Pongdokibada Thoramasigi Maruba Pandam in Kumjali Singamaga Chamapan Nipumari April Tang Taramarida Mumbai gi Hitangpam Victoria Dok Haina Kangnaba Mapamaduda Explosive Amasung Atei Mai Chakanba Pot Hanna Yauba Jahaz Ama Mai Horpadagi Madubu Kananaba Honabada Fire Service ki Officer Amasung Fireman Humputaru ki Punsi Longki Aduga Sokbadagi Mapunchi Chupa Soinairaba Kaya Amasu Yauri Asumna Nongakraba Fire Service ki Maru Mapang Sing Luenana Matung Tarakuda Ngasi Fawa Thawaina Ponta Oikraba Fire Service ki Maru Mapang Singda Ningsingba Oina Sardanjali Katpani Amasung Maihou Langpok Thokpada Karamna Section Gadagi Haibagi Chayol Falan Amasu Pangtokli Luenana Maihou Langpok Naba Miamda section Thoram Lokananaba Maidik Amadi Mai Horpayaba Polam Singbu section view Ising Marang Kaina Tambu Haina Magnam Pongdoki Matam Pramata I say Mark Yawa Pabukulaizing Sinabiba Latik Ping Towa Amatung Latikan appliance Sinaba Matamda Chicken Viva Eba Ashida Electric Short Chaputagi Macha Wishangaji Chada Shiti Sabini Power Lairabani Arubida Chanaba Portable Pair Extinguisher Tambiba Amazon Chinaba Tambiba Awangat building the fixed fire fighting installation Pitopiba Masini Aina Mayam Diamoina among the Bamil Amazon Manipura Fire Service Haurakiba Aujik Fire Service ki Anoba Powerful Oiraba Gari Kya Lere Singi Manu Hanjinba Mapam Singdesu Makatana Ahenba Powerful Oiba Gari Amadi Ate Polum Sing Pangana Bohonari Haki Jamapan Yakitare Police Department Makada Station Officer Amana looking at staff stem Kunte Kaloina service okay. Aduga in single Japan Mapuda Matoi the Gi Police Department Karopina directed Amun Toki. How you give Wina in Pan Pia Station Amazon Ate Payat Station Tramanga Puna Station Tatu Play. Human Rights Alert Amasung Fact Encounter na Solaba Imungs na Semba Love Extrajudicial Execution Victims Family Association na Supreme Court Thakiba PIL magi matung ina extrajudicial killing khara thijana ba yathang adugi matung ina mihat taruki case thigatuna mihat taruk asi tasengna fact encounter da sibani haina utkre haire RFF ki Secretary Publicity Robin Kumana Thadarapa Chairlosina Makatana Matung Tarakpada Miat Contrataruk Amasu Tigatnaba Yatang Tautarakre Miat Singasida Sianariba Security ki Musing Matuk Saba Serak Pibana Manipura Mayang Lan Miamasung Manipur Police Commando Singna Satariba Pek Encounter Natraga Extrajudicial Killing Asi Lebanba Namlagadra Haina Hanglakle Miam na Pamnaribadi Miat Singasida Sianariba Musing Serak Piba Kaktanate Matam Punamaki Oina Lamdamasida Misam Singbo Fact Encounter Dagi Kanmiba Aduni Hairi Housing Manipura Miyobagi Hakpo Satina Kongang Naba Tawong Oina Satraliba Mioi Isingamaga Samanga Kunipanbo Security Forcing na Fact Encounter Natraga Extrajudicial Killing da Hard Kriba Asi Apaspagi Section 4 gi Marumdani Hairi Serola Sinamakata na Fongdurapada Lisingama Chamapal Marfu da Tokiba Patsoi Langzingi Taudo Hairangoi Tong Mihat Senapati District Oinam Kul Assam Rifles na Satakiba Operation Blue Vat Yamna Satiba Mioiba Kunaina Nakpiba Ngamlaridaba Lan Missing Lamsani Hairi Lisingama Chamapal Mafitradagi Manipura Bar Lan Missing na Haktengna na Ningtam Yaul Yogi Lalasi Namtabada Maruina Soba Taudang Lauram Ado Delina Lamdam Asigi Laingaki Kutangda Hanagi Taudangdagi Laitolaga Manipur Police Commando Singbo Hiena Ningtam Yawali Asibo Namtanab Asoba Taudang Lawali Hairi Apaspana License to Kill Pirabanina Manipur Police Commando Singnasu Pam Kaning Badagi Gallantry Award Fanging Badagi Mio Yamabu Singnarabadi Hector Faraga Kapa Haibasi Mahogi Matau Ore Hairi Manipur Police Commando na Fe Encounter da Mr. Mahali Haibasi Sanjit Amasung Rabina Mishida Delka Setfongna Sefong na Kang Krabane Mamon Kampudagi Tangzam Manoramabo Ningtam Lanmiga Marilani Haiduna Taratir Subasam Rifles na Lisngani Mariki July Taramatogi Aingda is at Mangalaba Matungda Otpina Biraga Hato Piki Miat Aduda Tamoi Soklaba Manipogi Miamna Apaspa Lauto Amadi Indian Army Tong Yaning the Haiba Kolaukaya Lauraki
जीवन रेडी कमीशन लिंगदुना मनोरमा की मिसी अमसुंग मणिपुर अपस्पा मिसम मियामदा हेन अवाब पीबर हाइबदु थिगदली कमीशन के रिपोर्ट असि पाकुम हौज फाबा लैत्री हाइरे सेरुलसिन मखातना फोंगदुरपदा फे एनकाउंटर नत्रगा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग असि हौरफमदी अपस्पाने इंडियन सिक्योरिटी फोर्स अमसुंग मणिपुर पुलिस कमांडोना खांगु थक्ता हाटखिबा मिसम सिंगी मिसीदा असुमा वायल अमा पुथोकनबगिदमक ह्यूमन राइट्स एलर्ट अमसुंग एक्स्ट्रा जुडिशियल एजुकेशन विक्टिम्स फैमिलीज एसोसिएशन होनरिबसिबु लुपसिना थागतपसु फोंगदुरकली सेरावगी थरम ममांगी मतमदगी सनरपगुम ngasisu yumthong khudingda pangthonakre manipurgi amna maru oiba फेस्टिवल सिंग मनुंग दम ओरिबा सेरावगी थोरम असिदा यमथोंग कयादा मतेल लुकोई कया लांगदुना इम मनुंग इमेसिंग सामिन थकमिनै लोइनना युमगी कोंथोंग वांगदसु ईश्वर मसुंग लायुक्रब इपाइपु सिंग मनुंगदा लुक कत्तुना अफन नुंगाइबा ओइना थाउनिखि सेरावगी सक्तम म ओइना मयुम मकई पानख्रबी नुपीसिंगना मबुंग मोपा अमसुंग अहल लमन कयागी ngamjaba खुदोल पिबगे सनबे असिसु याउरे ngamjaba खुदोल तमदुना अहल लमन मदि मबुंग मोपा सिंगबो निंगसिंगबगी खुदम उडली ngasi serawbaga mari lenana nungthilgi matamda lekai lekai amasung tongan tongan mafam singi manangnak pasing singna satuna lai khurumna khi singmerong dasu seraw singdasu maikai kade lapa miyamna singkaduna lai khurumna khi Varaki President Pranab Mukherjee ki Manipur Khongset Maruiba Khongset ama oina lawi amadi mahakna nationalist ama oina national problems sing khangduna karigumba khara tawrakani haibaki thajaba KCPL KYKL MDF amasung URF ki peace talk committee na cherulama phongdorakli committee ki convener Rohini ki mingda lalahiba maitaina thorapa cherul asina makha taraduna president maribak nungsibagum committee su maribak nungsi haiba wafam thambagalunena sai kun hena atopa state singdagi sakhot thawrangna sotharaba state asigi authority da development ki wafam sing thamgani amadi akanaba package piramgani haibagi thajaba thamlakli makha tana nongmai vom amasung nongmai marudagi siengna hena darkar oi haiba wafam thamladuna sakhotpa state ama ohenaba law singubagi lamda akan mamiyeng sang biduna law singu amasung mainaba hiram sing sakhotnaba akan mathabak sing paikatnaba gamai lenana committee asina president ki miyeng sing silakli electronic amasung information system da ahoma puraknaba education system phagatnaba amadi lairaba chada umdra mangadi suraga hingba manipogi miyam gi yanglaga darkar leiba institutions sing hangdok piu amadi industry sing lingkat piu haiba wafam thamlakli Jewel of India haibagi arta thok travelam damasi sensory asigi manungda masak hena thoknaba thabo lokhatnaba hotnabi hainasu appeal tawrakli Impal West Police Commando nangarang kwakaitil konjang laikai dagi Pripak Pro gimi ama fare hari parbami adudi Gurumayum Ibomza Sarma sahi yangkhaini toy apopal laikhidraba Gaura Mohon Sarma kwakaitil konjang laikai club kaitil manak dagini mangondagi hand grenade bomb Nepal phagat pangamle hairi Kairang makting makha lekai dagi hausikna state guest house ta laiba masana masabo sarkar gi department amagi director ni haijaba wahidu saini pumangana palace compound postal colony da tuition tamba sakiba class 7 tamliba Rois Khan Aribam sahi tara apokpa Riauzin bo purakpadagi Jenims to Pokotan like Nakre Todok asi ngarang numidang wire pung ahumani pumaram sapamatam da tokibani Hiramasagamari Lenana Zenim complex manakta paumis unabada Roiski apokpi wahidana maki masasi ngarang wahiduna to santo pamanakta tamtina pubiki Pudanaba kamdolabada nomai utuna kielam ki hainasu maral siki Lunana mananapada laiba musing lakpadagi wahidur sian gibani Hiramasaki matangda mainaba authority na miyang sangbiu haiki Mana purami bado kari marangi noina aina kanggo matamda mana ai director ka tawraga sa pamili aduna nang ai masak hangra phato ura hairaga mana no mai puthore adagi mayam kan thoknare adagi masi sian khe makoi masi mana salo en haibadagi masi satkre government na amati asiang bari laina go authority na hikat piduna sumba bisa tawi TZ Higher Secondary School ki regular principal ama mamang sahi ki December thadagi directabana school asigi administration na sauna kodong shada bamai nari haina school asigi students union na phongdorkli amaromda hauki ba sahi ki academic sahida sarkar ge thausilam gi makhada eligible oiba form thajilak pamai ro khodimak admission tawhanduna larik taman khrabasu science amasung arts ki practical laboratory
masing watpana kudong sadaba kaya mayok nare mayro lising anirom laiba school asigi toilet matik sadaba common room gi awara pa kaya lairi school asigi awara pa sing yang sinibibaga loinana school asigi regular principal atuba matamda hapinaba sarkar gi pungning singsilakli moirangda laiba INA Marcius Memorial Complex ngasi baraki masu hongi piral yung kibagi upuma palak suba kuman thoram pangthokre Manipur Sarkar gi Art and Culture Department masung INA Advisory Committee moirang anina khosamnaduna pangthokiba thoram aduda baraki mafam kayada ki lakpa Sainik Seva kaya sar yaki thorang mai lenana thanga केंद्र के MLA टी मंगी बाबू अमसुम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मदन सिंहाना मसु होंगी जाति की फिराल सिंघट की तुंगदा सुभाष चंद्र बोस की मोटीदा लाइसो कतुना इकाई कुना बसु उठकी लोइनना माइलेनना लेफ्टिनेंट जनरल मदन सिंहाना फोंदो की बदा ngasi leibak asida maikai kayadagi apan ma ayat pir labasu marebak nungsiba kaya leramba asi thagatningai ni haiki aring culture gi director Dr. K Sobitana aikoina matam pumbada leibak nungsiba gi wakhalo leiduna manipur ma sumbarapu saukhanana bokhona gadabani haiki amaromda MLA ti mangi babuna lising ma samabani phumari gi April 13 da baraki masu ahungi phiral INA na yunglamba asi yamna maru oi masigi damak moirangi praja singna yamna sauthok chaningai oi Mahatma Gandhi amasung Netaji Subhash Chandra Bose na ahimsa amasung hingsa sijinaduna barapu ningtano honakiba adu kaufam thokte baraki ningtam yauda Manipur picture basu angama thakta saru yaki haina makhata ki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯣꯛ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ Aina Tinkrabal of KCP gi Kuntram the Subaning Sing Tharam Honabi Matungina Singlim Pangtokre Haina KCP MCG Information and Publicity Sec Military Affairs by Koma Maitena Thadoro Pasulaman Kangalakli Serola Cinema Katarduna Namid Sigi Tharamda Comrade Koirangba Kuman Presiding Comrade Polit Virona may tangbal lauduna lup asigi kamret kudimak masung kanglei kwai miamda eva pauzil su pirakli pauzil laduda ngasigi mirolna may kay kudingda new colonialism sawatpa imperialist baraki alternative capitalism gilambida nomanomagi oina mapung fana sangsilakli masina maram oiraga ningtam lalawasi mapung fana satanabagi damak financial based laitriba sini haire amaromda ngasigi nupi kunai de werli bapyungi matangda paladuna kunai asigi nupi singbu manglam satagi hauna awangwa thakta ikai khumnarami amadi makhoi mathauna maringjeltana laiwa gi luraba tanja kayada asoba thaudang laudana lakli adubu ngasigi capitalist ruling class asidadi nupi singbu sex object oina unarakpana nupi bu hantaba miyengda senjau paiba singna yanglakli masidi homang ngamlarudaba national order amagumani maramaduna aikoi kunai asina manglam satki pari Purasina Tambiramba, Sagol Ngaure, Punsau Pubi, Handoklo, Aikoi Makai Tiangbangnaba, Mapugilu, Maka Oyore, Lukravini Kalasi, Misai Yakna, Saitasi, Pari Yokpa, Namnanaba, Wafamasi, Ningsimamatam Yaure Hairi. April Tarahum the Gamari Lenangarang, Atawasingi Kobam Kudinda, Numidangi Matamda, Maira Kanaki. Rotary Club of Imphal, Rotary Club of Polo City Imphal. Rotarians of Rotary Club Delhi East in Tamasung Delhi Midwest ka kusam naduna sadraliba heart to heart project ki saruk ama oina sayom da ngairiba sursampurgi laisang khuldagi baby naimin zone wifi thas ki taratareta New Delhi gi Fortis Scott Heart Institute heart surgery tauragani project asigi makhada kudong saba piribasi handakishina sama taran suba angangni government natraga organization amatagi mating yaudana Rotarian singi ariba paisa putoknaduna project asi paikalakpani atop angang tarataruk amasu institute asida lakliba tha ahumgi manungda heart operation taugani hairi Smart Universal Academy Sangmaijin Kunogi Anisuba Common Taurangarang Pangtokre Tauramadda Manipur Ningtau Laisema Sanajaba Amasung Smart Society Masanaiba Musing Amasung Atai Mukeasu Saruyaki Tarongi Sargama Oina Academic Session Lisuni Tarani Tarahumdogi Toidok Hendopa Farfumans Utkiba Mairu Singda Manamatum Yentopagolena Nat Yoba Tauramayasu Utki
Hei kona yaw sang matungna thabal songmidana ba haijaba matamda gyal lausing laibasingna sawat piduna thabal gi thoram pangtok pidaba madi sound system amasung band party singna mateng pangbirakpada thakat pa phungdorakli adam oinamak kanago makharana wakhal tab watpadagi thabal somagi thoram pangtholiba si hei kona khudimak kaukatuna wakhal tamina ba yai madagi khongthang adu tawroi handak sai khak thabal somba lebalaga tokadaba nate tung koinagi asan mamiyeng amaga loinana hei kona sangsilakpani maram sina makata na maram sadaba thabal gi damak wafang na ba pambigano haina council asina thador pasiramana khangalakle Prithivida Manipugi culture ba masak ta leptri masibu sakhat nge harbadi Arden culture ga mainana ba authority singbo ningtina bap tan ma mathau tai haina Khurai Kendra gi MLA Dr NG Bijona Fongdokre wafamasi Khurai Kala Vidya Vavangi Golden Jubilee ki thoram da phongdoki bane ngasi baban asida pangthoki ba thoram aduda Lok Sabha ki MP Dr T Maina Khurai na nebam laikai Jila Parishad ki member Kumari Naurebam Basanti amasung Manipur Sarkala Academic Secretary SBT Susarmasu Saruyaki thoram adina wangala duna MP Dr T Maina na kala gi thabak tawriba singna pong haksang yauna thabak tawina appeal tawbagalunena Dimapur laidiba Zonal Cultural Center amasung atai kala ga singdagi kanaba kaya launanaba appeal tawki MLA Dr Bijoina aikhoge kalsagi phajaba kaya malemgi leibak kaya da utlore adubo artist ngasi education gi lamda khara wat pukum tawre masisu mainanaba art and culture authority singna thabak paikhatpa mathau tare haiki sportsmen singna thungdaba sportsmen singna Manipur gi ambassador hoina chatpa ngamdriba jaga kaya da aikhogi Manipur ki performing arts koi kala ki asigumba miyoi singna Manipur ki ambassador hoina chalaga Manipuri aikoi ki jati ki samaj ki aduga karmai to leiba mong de leiba jano gaina khangingba asigumba ki kenosi kala na takib nasi zo yamna pigla ba deep kaya da su sugumba Karagi Tongsida Manipur Sakta Potokri Langliba tang tara truk fabagi manungda Zenems ki mokta leriba faudel maning laikai dagi MD Sanagi asibak sang asi imung manungi musingna laudradrabadi sarkar gi haunabi matungina maki aroiba mathomang pangtolakani haina yare police station gi osina thador pasirol amana khangalkhli Hauzik makata ba paulak tringeda IHTV na pijaba namaizin khudingi thamjariba thabagi pau lobisi Tabaki Pau Pijari Cabinet Secretariat Recruitment 2013 ki matungina Research Officer Taret Deputy Field Officer Chama Deputy Field Officer GD Umdra Taret Personal Assistant Group B ki Post Nimfumanga Amadi Stenographer Group C ki Post Yangkai Logadori Mahigi Thagi Amdrapada Second Laba University Amadagi Honors Degree Natragana Post Graduation Degree Oigadabani Masagi Chahi Kuntra Dagi Hendabami Yochina Lagliba April ki Tangtara Taret Fauki Manungda Darkas Tharpiyagani Hari CISF के कांस्टेबल अमरी ड्राइवर पुन्ना लिसिंग अमा चाट्रुक यांखै मरी लौगदौरी मसागी चही कुनगमा थोइदगी कुनतरेट फाउबगी मनुंग दलैब मियोसिना दरखास्त थारक यागनी माइगी थाक यामद्रबदा सकंगलबा बोर्ड अमदगी मैट्रिक पास तौगदबनी फॉर्म पिसनबगी अरोइब मतमना अप्रैल की तांग तरागा तरुगनी हरि स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर खर लौगदौरी माइगी थाक इंग्लिश नत्रगना हिंदी दा MA ओइबगा लोइनना BA दा हिंदी दा मेन सब्जेक्ट लोरपा ओइगदबनी मसिगा लोइनना BEd pass तौगदबनी हारी मसागी चही कुंथ्रादगी हेनब यारोय दरखास्त पिसनबगी अरोइब मतम लाक्लिबा तांग 38 अवांग नोंपोक लमदमगी ओइना एप्रिल गी तांग 23 फावबा यागनी हारी जून गी तांग 2 दा गुवाहाटीदा परीक्षा पांगथोकने मथक्ता पनख्रिबा थबकी पाउसिंग असिगी हेना अकोप मरोल बाबुपरादा लैबा जॉब सेंटर दगी खंबिबा यागनी तबकी पाउ ngasigiदी matang asida loisinjare Hauzima Kataba Pauda, I think Crabble of KCP controlled the Subama Pokemon Toram Party Asigi, General Headquarter Amasung, base areas in the Pangtokri Haina, Lub Asigi Information and Publicity Secretary, member in SARS, S. Mangalna, Thador Pasirolamana Haidi. Sirolo Cinemakata Arduna, General Headquarter da
pangthoki batharam aduda KYKL Miam Yawol Lanmigi 1st Battalion Army gi CEO Major Khelembana Sipgi Samasung KCP Miam gi Fingang Lanmigi Chief of Army Staff H Ibom Sana President Guest Owner Oina KYKL gi Deputy CEO Chingku KCP gi Deputy Chief of Army Staff K Subas ICC Member S Suresh Amadi M Athoisu Yaki Sibgis na mayra sukatuna haudok pagalunena President na party ki firal singkatki Tharongi Sarukam Oina Kanglaipa ki Ningtam Lanfamda Thawai na Pontha Pikraba Lamdamasik Yawol Lanmising Mapamda Laisu Katuna Amadi Gan Selat Piduna Ikai Kunabasu Utpagalunena Lusingma Kayana Tauranga Mailenena Wangang Bana Namit Asigi Mapunga Taurum Oiki Hairi Silsardagi Ziribamda Seng Tadaram Matunda Hankiba Man Pubarel Gari Ama Accident Tokre Todoga Singasin Ungalandai Pung Animin Taramaram Tabamatamda Ziribama Masung Zirigat Anigi Marata Laiba Railway Track Kiwana Saba Tomataka Tokibane Rail Gari Adu Trek Taginato Laga Makada Tasin Ki Hairi Todoga Sigi Matanga Ziribamda Ladiba Pau Misina Paulo Wasapamatamda Railway Ki Maike Degi Achuma Pau Pirakidi Lunena Todoga Adu Kangde Wafam Tamnaki Hairi Nupama Sama Mankre, Maki Maming, Hizam, Zems, Mighty Kawi, Say Taram Sure, Mark, Kundrapam, Awanakai the Leba, Hizam, Zugesogi Masanupani Hairi. Hairi Banupama Sasi, Put Mangar Mugangi, Mamai Koidane, Kulei Kusuni, Masam Teli Amadimui, Mana Toki Matamda, Angam Masugi Sat Ama, Higo Masugi Kongra Asangba, Loinana, Higo Masugi, Sapalamatongi, Nupama Sasi, Hautala Leba, Sainik, Biu, Get Welda, Skulda Class 6 Tamba Loiduna Sabin Kagadamani Hairi Mag Haukiba April Tarani Toida Tabal Som Satkani Haiduna Tokiba Dagi Tiba Kangdan Lakibani Kanagomana Mahaputena Bibatolabadi Marana Police Station Natraga Maki Makura Hizam Damendra Maitei Kundrapam Awanlekai Natraga Telephone number 9862413320 Natraga 96152394448 Natragana 961285979 da Pau Bibi Hairi Hauzik Makataba Pau Laktrinida Sanabagi Pau Ngasigi Sanabagi Pau da Aniruk Suba Rajiv Gandhi Memorial Intervillage Open Football Tournament ki winner Liberal Youth Development Organization Waikre Manipura Minority Ama Oiriba Muslim Singbo International Football Masana Dasar Yaba Ngamnabaki Pandamda Minister Abdul Nasirna Sponsor Tauraga Lilong Block Congress Committee Ama Song Lilong Block Youth Congress Committee na Sinduna Satkiba Mars kun Mangadagi Tim Kunmari Nasar Yaduna Lilong Haurebi College Grounda Satarakiba Aniruk Suba Rajiv Gandhi Memorial Intervillage Open Football Tournament Nasolution Kre Magi Tauramda Minister Abdul Nasir Lilong Block Congress Committee ke President MD Islamuddin Lilong Sports Association ki Working President Al Has Islamuddin Sahasusar Yaki Tournament Sigi Final Match da Liberal Youth Development Organization na Mahamuddin Youth Development Sporting Association bo Panjal Amasino da Toiduna Wina Waikibane Liberal Youth Development Organization mai pap gamat ngairaba Panjaladu Satana San Kibani Tournament Asigi Ahoban Numita Pangtoki ba Mas Paski Makomatang Taraba Sing Tournament Asigi winner Masung runners up promising player amasung best goalkeeper gi mana yauna mai palaba singda selgi mana galunena trophy singsu yantoki Ngasigi tournament lo sinbagi thormadu da Minister Nasirna Lilongi hawalak libanaha singbo nisagi lamidagi lathok anduna sana khona baromda onsil landuna ahong mama purnamagi pandamda tournament si pangthokni haibu wafam sing fongdoki Sombong Stance Club SSC na sinduna sathariba Tarilak Suba Inter Sombong Invitation Football Tournament ki ngasi sana kiba ahanba match ta SSC Sombong na SSY Sairembu Panjal Marisinoda Toikre Anisaba Matchta SSYCA Sairemga All Star 11 Somunga Sanabada Panjal Anil Sanaduna Draw Satkre Zarkhand Tasik Taramapandaki Pangto Kadoriba Homlak Suba Hockey India Junior Women's National Hockey Championship ta Yagadaba Sanari Taratalki Minglau Tokre Timasiki course oina W Herozit manager da and Ibetombi Devin Oigani Hockey Manipur Timasi Tasik Taramanga da Infal Tadulagani
Manipur Rifles Association की मसक नायरब शूटर अमा ओइरम तनतना स्टेट अमसों नेशनल की थाकता मेडल कया लौरखरबा निंगथौजम बुधा चंद्र सिंहना लैखिदबदा मणिपुर राइफल्स एसोसिएशन अवाब फोंदोरकली बुधा चंद्र सिंह एसोसिएशन असिगी एडवाइजर्स ओइरमी हाइरी मसिनोमगी ओइबा एंगसागी पाव ICR लंफेल पादे की फमा पाव की मतुंगिना ngasi khwaide ki sakhe bagi sang degree celsius kumapan dasmik taret khwaide ki ingmana degree celsius kun dasmik ama nungsida yawba isingmani ki sang ayukta sada hupumari nungthilda sadini phunipan nungju ki sang millimeter dasmik aneni loshilapeda morba pawn pijare भारत की प्रस्तिंग की खोंसत मांगोइना तोंगान तोनबा मफम मनिदा बॉम्ब खाइख्रे मियम सोकले सिक्योरिटी की अकनबा सेक्ल होरांग लोइना प्रेसिडेंट खोंसत के दमक सेम सारी अमसुंग भारत के मफम न पांगथोनबगुम ngasi मणिपुरसु फेयर सर्विस डे के थोरम पांगथोखरे ngasi की दमक्तदी आयुष टीवी ने पिजबा पाव मतंग ngasi लक्षिंजरी मियंग ताबिर बपुनमपु अमुकाना खुरुमजरी